Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kani kedai ke kenhon jong ki sengki nong rem, ki bah hapok kalama jong ka Hill Farmers Union. Hapok ke jelam jong Presiden ubak Komandar Sangpliang. Kilai kendo ya kinang patai kubur, haka katwai terek mentau benai, nok pra arja ka kendai. Ban pensya pai ba, halor kinong rem terekam, jong kani keseng jong kinong rem, kebakan tup langru ikinong rep, kibarep iki marbam, kibari jingri, kentup iki bari doka, hakani kejelahi berakawai. Kibaran kumbasan po hajar ngot kidkot nakaleng karilom kasi, jantia bat garu. Katong hi kebakani keseng kayeng, kalong bait banyak kon nak benta ke bahak kamian jong kinong rep. Kamtam baka sarkar kan pai kemat no syaki, hakabai day, bat ke bahak pisa, bat ban kain no ru ia ketnat kerep karyang, kum ketnat ke bakam kongsan, napdeng ki weipat kitnat bakongsan hakani kejela. Nalor kani ke weipat kalong, ba kandan no ru ia ke agriculture policy, bat ke Meghalaya Farmers Commission, bat ban pai kemat ru, ba kumno ankam pencana susu, hakaba penyak yau, ia ki marep, haki yau kihan. Kani keseng hakani kesengi kala paru ia ke jingiro ia ke sorkar jela kebala pun orlong ia ki katu kani ki mat jingdawa jong ka Hill Farmers Union kamtam hadian bakalarai ban am khanshu kum ki mar khlau ia usla terpat usok maren bat usansar kawai pat halor ka jing permana menteri rang ba ka jela dangshen ban khainno ia ka sau trek unok pra nang ne shakman kum ka sengi ka bakar pang jinginong ram hakani ka jela ne kata ka baong ka Meghalaya Farmers Day. Handai halor kanepan kani kaseng kala ajimot ru yo menteri rang ba kajela ba on pha da kajing tho saknat karep karyang khnang ba hakisnam banwan kani katnat kan nang kumno ban rakhe kani kasngi kani ka kanhon hakani kasngi kala thuru ba dangshen ka sarkar jela kala rai ban shimru yo snam arhajar arpho kum usnam bakarpang jong kinong rep Hills Farmers Union rengkat gaji trilang bat ka Agriculture Department ngila pelong pada ya kanika second farmer parliament hapok tura kadang hakani kasi sa jan wani klemyo aban ai lang baki media sama hakasi sa jan beri materi nyo teri nilai kendo ya chief minister konrat ke sama haying jogo ne polo mat ngilapan kenmau yo ya kini ki jingdawa kiba ngila dawa hakatu ka chata do diman kata ka jingdawa kalong ba ngipin kenmau ya chief minister un pun banano nama ngilalik hajing syangi ngidiman yo 2019 tu ka first Meghalaya Farmer Parliament ban pelong muslim jikinora dan namar bakal lain no kasnem tingila dawa ngilapun kemau ko rat bagun pun benano yo snam 2020 kum snem jikinora ani years of the farmer nanta kabar pada ngilapun kemau yo siam ba udai ban wanrano ya kenika agriculture policy ka policy na kumenta hakabedi bat karep karian bat kabalai ka mengilapun kenmau yang usi am ni ong ba nakaling juta Hills Farmers Union lada kenmau kidon ki media rak balawan haka sau tarik mutau benai damangi hi kinong rep ngila declare ya ka sau tarik kum utau kum kasni jo kinong rep lakane kadi kum kam Meghalaya Farmers Day nakaling jungi ngila jit ya kane kasni kum kam Meghalaya Farmers Day namar ba kadai haka sau tarik bangila penlong ya kaneka farmer parliament first Meghalaya Farmer Parliament kabala bangila ban ongro bakadai kasin kabaningkong haka ri India hi boro kawai bangin penlong yakum kaneka parliament jong kinore te ngisu kemen ban yathu api bahaka khnai tarit mata banai le se phiru kla yo jingtem naklen jong siam haka parbo Ukraine haka neka kum gongsan haka neka second Meghalaya Farmer Parliament naklen jungi ngila rakhe haka sau tarik ngila ni kendo haka nyu tarik bahaka khnai tarik ulapan bana banak leng jong sarkar kan itu no kum kata kasni jong unong rap officially la declare usiam haka khnai tarik dan nakaleng jongi pada ngi kwa ne hoi usiam ula ong da ketin haka tusni bain itu no e kene kasni kat kum gajing dawa ga jongi ka bagi ulapan bana yo kasni ni kwa pada government kan manra no da kasar pular la ni notification kaban penbena bakan ai sika agriculture department haka ba kintip baro bakane kadi kasni namar la kada kemudian ke notification la ni ka circular dese ke department kan nompat la ban rakhe ya kene kasni lengi kwa bakan donru haka kalenda juga Meghalaya baka sautari antipno kum kata kasni jo kinong rap lagane lani ka Meghalaya Farmers Day natangi semua kemen ru ban pentip syapi ba nakaleng jong siam ula menjur ba ya uni usnam ar hajar arpau
kumbang ila dawa ni kelen hills famanian on itu lane on nyo no kum kata kasnem jong nong rap years of the farmer or usia mula ong ya kata dari nak kelen jungi pada ni kwa bahakan ni kasnem jong nong rap kadi bandon ka special package lane ka mang pisa ka ba kongsan ka kerpang na ka benta jong nong rap bat ni kwa bahakan ni ka dorbar mang tengka ka banwan ngikmi unti baka sarkar kan mang bisa laisha sausha ya katanat jong karep karyang bat ki allied sector ka veterinary ka horti nang ka soil bat ki wei irrigation ka bade nam ta juni nongra namar ngiyo i bhagni kisnam ki balada habangi pet ya kamang tengka jong ka tanat agriculture kalong kelak ka sarkar ka nyo ka minor department simula nyo ya ka major department hakaba wat ki minister kia touch ban bat agriculture imat mo le se kam da new kan ku major department ndai mentanang ni skmat ni kwa ba wat ki minister kini ya kini ka department agriculture ni kwa ba kan ka major department ni kwa ba kan bang bisa kan kampalat bani ka PWD kampalat bani ka health kampalat bani ka home bat kun ta terten usia ula kularo banwan ra no ya kini wide policy na ka banta ha kini ki na pun ta jing mentoi jong ni kinora ba hoi le se nam ta ki entrepreneur ngai indirectly ta kan yarap na banta jungi kum kinora ya kawai bat ni kwa ba hoi ka jing ke gendu jing ya jungi kinora hakikat kalong hakabede begene ka market ini layak dan yo siam kan yo tarik ba lakun no unwanra ya kini kilat gilenti kumno bengila ban penia yo di marjungi kum kanuksa ke Bangladesh ke border ke Bangladesh bat lung bagi wei ki benta hakabangi ngila ban yarap ban kentiu ya kador ka murjung ki marat ini tu ipi ladangi kum kinore niyo e kador ka babiang na utau jongrap kamno dan kamshu e ki wei ki benta kador ki babiang ladangi yo e ka market linkages ka babiang ladang yo hi kador ka babiang nginang rep susu yau ta ujat mar ubang yo e ka babiang yang ngi scam baka government of Mekilia ya second pendon kami ke start bangilaban shalan ni kimarep ke jungi dan ya se lembaka Bangladesh bat kuwi ki benta jong kali dia